Harriet Ngolo. Wa uzaliwa kwa Yesu. Na leo nitakariri kitabu kitakatifu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6 mpaka 7. Neno la Mungu linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha baba yake Daudi, kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na milele. Amen. Kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Jina langu ni Akili Dejonebel. Naishi Foni, Texas. Na nitakariri vitabu vya Biblia Mwanzo mpaka Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadia, Yona, Mika, Naum, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemon, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili,
wakubwa zetu mtusamehe, leo tutakawia kidogo. Na bahati nzuri kuna chakula. Sio? Bahati nzuri kuna chakula. Nilivyosema ya kwamba mlee mtoto katika njia impasavyo, na hata isahau hata atakapokuwa mzee. Hao watoto wetu ambao tunawafundisha hata atakapokuwa wazee watakuwa na neno la Mungu ndani yao. Bwana sifiwe. Sasa katika kazi ya Mungu ni vizuri mtu ajue mazuri ambayo yanafanywa. Ni vizuri kupongeza watu. Hii ni kwangu binafsi mimi. Kuna waimbaji wawili nimejisikia leo niwapongeze. Bwana sifiwe. Kuna waimbaji hawa wote ni waimbaji wazuri sana, lakini nimekosa uwezo wa kupongeza wote. Lakini baadhi yao nimechagua hawa wawili wanafanya vizuri sana. Kati ya hao waimbaji wetu kuna mtu ana ushuhuda wake. Utakuta labda mchungaji anaweza sema mpaka nifika hapa mimi mchungaji nilianzia